Nori petek z Jankom in Diano na Anteni Štajerska. Mal sem ga zdaj probil. No, zdaj reč ne še. Ne še. Tako pa še. Ne še. Ej, nekaj pove o heliju. O heliju? O heliju lahko povemo, da ni strupen, se pravi, da ni škodljiv, pa da ga je 1/4 v soncu. Aha, zato smo vedno tako veseli, nasmejani, ko sonček Tako sija, se ne? gledamo, ja. Vodik pa helij, to sta najbolj pogosta plina. Helij je ta drug. Dober je, Mato? Povej, a si videl, kaj piše tam gor na tej jeklenki? Na jeklenki piše, da je vdihavati plina. Vreme danes bo lepo in sončna temperatura čez dan bo 15 stopinj Celzija, juhej! A bi bila za vrisenko, čakaj še malo. Daj to snifati. Kaj je? Kaj je, Janko? Boš pel Elvisa ali ne boš? V nedeljo bo dež, da takrat bo pa super, juhu! Love me tender, love me sweet, never let me go. Čakaj, bom Maša. Ja? You have made my life complete and I love you so. Glubo, čakaj, Kaj me pa se ta mal moti. sme? Me se mal moti. Čakaj, a bo šli eno slovensko A skupaj? gremo skupaj, čakaj, da vdihnemo vsi. 3, 4. Ko si je ljubljena dana, No, dajmo. Igraš se z mano. Poljubljaš me na vrat na nos in povsod vmes. Antena Štajerska.